Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Hayi. Inkosi umuntu ucishayo ngabuya lapha. Hayibo, hayi besiphenduka webaba, besiphenduka. Angaze ngibone umcimbi omkhulu kanjena. Wenkosikazi yabona ke kwathi makwenza ngoba zisukuba insizwa ngabona ihluhloloza leya kaDlovu ngasho kathi hayi ziyaphenduka ke namhlanje Bese kufuna umgangelelo. Ngeze lutho uba mina Usanga emgangeleni usugugile usuyikhehle unje. uba mina ngike ngabiza ngathi hebe usuthu hebe avuma bathi zakikiza intombi kale zakikiza omama Ngizwile kade sekuvuma wonke umuntu. mina Hayibo. awuthini umama Ngibona gijima abafana laba beshutha laba bevidiyo. Ngibona begijima bese kuwena lo. imina lo imina igumse hebe usuthu hebe Hontipo kumete, homonu. Hontipo kumete. Kodwa baba uyabona iyona nto le kwenza ukuthi uphile. Ngoba untanga yakho nje abasakwazi ukwenza lutho. Baphelele ushadini. Wena baba iyo lento ekwenza ukwazi ukuthi nomuntu ngibone nami sesengikikiza ke lapho baba. Sesengikikiza kulokho angibonanga ngoba bengisebenza kakhulu kuloko. Angibonanga kodwa nje hayi baba sisebenzile kakhulu sisebenzile. Ngoba nami nje lapha emabhodweni hayi ngilishayele kakhulu ibhodo kodwa ngasebenza futhi ngiyenza ukuthi nathi la ekhaya sibe kahle emva komcimbi. Pho yawashana amabhodo nkosikazi. Hayi. Nekwe baba yazenye into ke njalo la mina mangibuka nje into ezosiza kakhulu ukuthi singayishalazela imicimbi. Sihambele nje kakhulu izosiza nje egcineni kosuku ngoba nathi siyazuza. Besiqoqa nje lapha na uqoqile. Uthathile lapha nalapha. Enonili bilapha sithebele igovozele lapha ndawonye sithathe ngithi hawo ngithathe enonili lapha la yangaphakathi kana YouTube senwaba hayi Hayi ujeqa ngathi lo mpela sesudle emakhaya emaplazini uthole nojeqa unenoni yebo ofaka phakathi ebhodweni amankosikazi hayi wena nkosikazi bofaka ebhodweni uthi wena ukumboze ngoplastic hayi bekumna awumanzi mando bewenzile kodwa hayi ngibonisa akubanga kangaka uzamile wabuya na wawuqoqa wayibiza bayibuye ilokho engifuna ubaba ngiyaziqhenya ngawe manje bekumimilide ulokhu uqoqa kodwa ulokhu bekubona imilinda kanti uyaqoqa wena besho lapha nontazi lokhuluma kulo mkhulu suse madevini uthi hayi baba kunjalo ngempela manje ke shutha ke sibaleke kube inyama bese kuba ujeqe nawo waqoqa futhi nalapha ilokho nje ngoba ujeqe ngoba lokho ngikuthandi lokhu custard ubatheni ukanjalo ngikuthandi ngishawa ujeqe nje lokhu njani inyama wena baba usho ukuthi ubusele lapha na kwaRondo ngoba phela kade sekuyo etendeni sekuyiparty le ubungasekho lapha sizophela begcwele iround lapha abo kusho nendlamu lapha bethu mathukulu namathukusi hayi akunankinga baba ngoba lapho bengikumele ke lapho bengiyoqoqa lapho ke mina ngiqoqe kakhulukazi lapho kodwa kuphi ke baba ubuye nakho idombolo lelo lisho uqoqo walibeka phi ulibeke khona usazobuyela uLanda bese khona isikhathi sokushiya eThekwini nakho ubusangishiyana eThekwini uthi inkosikazi ungangiphake namhlanje ungahluphi nje udla hawu ungangiphake namhlanje awu webaba yona ngaphakathi webaba ya mama ngicela singaphambani ngikubuza ngenyama mina obuye nawo nedombolo waqoqile wabuya nakho weza la ekhaya bekuthiwa sikuphathe ngesisu nje ma kusho bani ngaphela mina nawe singogumede thina ndisifana neminye imndenini hayi macela kuthiwa ubuya nokudla emcimbini uye kwelani ngoba webaba ngiyacela ngempela ngoba ngitshela kwaze kwakathathu uyangijikela manje ngoba kade uvuma la uthe uqoqile kanti uqoqo wabekaphi uqoqo wakubeka esiswini wakuthola kulama baba uyakwazi ukucabanga usebenzisa ingqondo awusengonileke futhi mangokudla nje kade kumnandi kangaka ngifikile kuwena esibayeni angifikanga kanye angifikanga kabili ngifike kanti kuwena ngilonga ucifelihle ngilonga ngithi ubuthi ngenzani ubuthi ngiyakhumbuza ukuthi ngisakuthanda bengithi ngikhumbula uPaulo ukuthi ngikhumbule mangithi bekusho ukuthini lokho kusho ukuthini umuntu methi kwena usuke ethini umuntu methi khipha amehlo phakathi kwabantu engisuthanda kumina uthando lani lami nawo ngithandani lesi sihlenevu sentshebe yakho webaba uzongisiza kungibuyelele laphana
uyolanda umlezo njengoba bengithi kuwena isibayeni mina bengithi thatha umkhono wenkomo lobula bhoqokweni obelingemuva kwamabhodi lawo belapha isibayeni awubonanga kade usiko nje udliwa nje lapha bengithi mina uthatha uhlatshwe inkomo ezintathu lapha njengoba umemulo omkhulu kabi lana bekumule izintombe ezintathu kusho ukuthi inkomo bezintathu akekho nje umuntu obezobona khona umkhono wenkomo onyamalele ngoba inyama iningi vele ngisho nama fridge agcwele izobola vele la nyama kodwa mawuyasika uyadla usika ufake esikhwameni uyasika uyadla ngicela awuthi awufaki isandla la ngemuva yini lenkosi faka isandla hawu nkosikazi uyabona abantu abazi ukuthi basuke beyelele emcimbini uyabona abantu abazazi ukuthi basuke beyonzana emcimbini beze njani ayenziwe lento iyekelani ufuna ukukutshengisa ukuthi kwenziwa kanjani mina ngazi baba ngempela ukuthi ucabanga kanjani angikwazi nje ukuthi ingqondo le seyashonaphi ngoba wena ubuhlezi impela endaweni impela ukuyona ebaleke kakhulu esibayeni bamba la ubamba uthi nsi bamba la kanje ithumbu lana lelo ubona ithumbu mina ngiphuma etendeni lapha le phathi uyabona abantu abazazi ukuthi mabe emcimbini basuke beyeleni ngicoshile ke lapha ngacosha zonke izinto ebeyibekwe lapha ephathini yasetendeni uyabona izinto engibuye nazo uhlezi wena lapha ubhizi wangithela ngehlazo ma ubhika ingoma wena ubhika ingoma ngiyasebenza mina lapha uyabona abantu abazazi ukuthi bawenzana emcimbini ngomthatha kufunakala emcimbini ma umtshotho ubuye nakho ekhaya akufunakala ubuye nakho ukudla lapha usiyakudla futhi wena uyakuthola phakathi emcimbini uyabona cha ngeke uzukuthole uzodla izagila lezo ubhizi nazo lapha ngiyibhizi mina ngisebenza kodwa ihlazo leso sithele ngalo manje mawuthamba uthatha ukudla emzini abantu ngoba kufanele noma uthatha uyangifihlela webaba woza la ngathi ngona ngimkhona woza la iqathala leli naka amaqatha la eqolo ufihlela cha uzowudla masulela kanjani webaba hawu amanona angaka hawu ufaka ujeqe esiswini baba ngifihlela ujeqe wazi wakhohlakala Gumede wazi wakhohlakala uzobona uzodlani uwadla impilo yakho yonke lawo manoni okubaleka nawo hawu mina ke ngizodla amakhekhe la nona ubhizi ubaleka namanoni hey yazi hayi ngivele ngisenselo leliwayini ngihlisa istress ngoba phela manje ngistressekile mina manje senginengcindezi futhi nengqondo yami ayisasebenzi kahle ke nami ngiyayikho into engizoyenza enye bengeke ngiliphuze mina leliwayini sengizokwenza ngoba phela senginengcindezi siyabonga kulabo abasubscribe-ile ke laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani ke ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni-like and comment lapha hayi bakwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini